Akasbani Imphal Nayani Devi ne pau pajari ahanbada maru oiba pau Raija sida nomada changdaba yadraba polam sing puba gari chama security gi akanba sexual thawranga loinani Imphal tamna pusilakre lagliba nini asida raija asigi chinga masung tampaki jila singda nong juraba yai haina India Meteorological Imphal Center na hairi Bharat ki astronaut Captain Subhanshu Shukla amasung atopa crew member ahum yauba exam for mission gi prithibida halakbagi khongchat ngasidagi ahuragani amasung Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi Aims Bhubaneswar gi manga supa convocation da saruk yaduna mahiroi kunthama thoida gold medal yentokpa amasung healthcare professional satruk nipu humdoida degree khutsinagani Raija sida nungmada changdaba yadraba polam sing puba gari sing makhata nei phaltamna pusilakli ngasi su security gi akanba chechin thoranga loinana nungmada changdaba yadraba polam sing puba gari chama Imphal tamna changlakre aikhoigi jiribam pauming athembi sajina hai ngasi ayu pungtu taruk makhai taba duai digi hoduna nongmada changdaba yadaba polam sing puba lode truck chama security gi akanba chection thoranga loinani Imphal gi damang jiribam thadokhi masida lode tanker kuntra manga amasung lode truck humpu manga yauri lode tanker kuntra manga chi manungdai LPG kun petrol ama diesel ama mix tariat amasung ATF taruk yauri Haujik sumak hatana puna lode truck niputaru jiribamda se santawduna lady. Raija sida ching amasung tampaki jila singda aine yadaba thauduk sing thoktanaba security force na thi humbagi thabak chathabada aina thingkhrabala lahulup KCP MFL gi kadar ama KCP apunba city maite gi kadar ama amasung UNLF gi P gi kedar ama yauna punna mioi hum phagatki Manipur Police Control Room gi pauna hai pharaba mioi sing adum icham miam dagi nam haduna sel khaibada chenaba mioi singni amaromda Manipur Police na niyam kaina gari thaudiba singi mathakta drive chathabada ngarang chalan humfudra mapan kakduna apunba senpam lupa lak amali singni phuma thoirom khongwatki Haukiba thangja numitana traffic rule thugaiba masung registration certificate document sing yaudaba number plate naptaba gari kunni thoi detain tawki amasung gari tarama thoidagi tinted film sing logthokki India Meteorological Imphal Center na hairi lagliban ni asida raija sigi chinga masung tampaki jila sing ukrul jiribam tengnopal chandel amasung pherjol jila singda nungchuraba yai aduga hayeng phawdana Tamenglong Kangpokpi Imphal West Imphal East jiribam none amasung Bishnupur jila singda kanbanong churaba yai hairi Rajasthan, West Bengal, Gujarat, Jharkhand, Orissa, amasung Madhya Pradesh ki nongchup thangba saruk singda nongchugani haina India Meteorological Department na hairi lagliban nini humi asidana Delhi, Chandigarh, Himachal Pradesh, Jammu amasung Kashmir, Karnataka gi samudra khongbal sing yauna Andaman amasung Nicobar Island gi mafam singda nongchugani hairi tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Bharat ki astronaut Kanglo Captain Subhanshu Shukla amasung atopa crew member ahum yauba exam for mission gi prithibida halakpagi khongchat ngasidagi ahoragani social media da thaglakba warol amada science and technology mantri Dr. Geetchandra singna hai halakpagi khongchat asi ngasi numidang waram pung 3 makhaidagi ahogani hayeng nungthil pung 3 taba matamda crew member mari asi prithibida thungadabani Panbaya badi Group Captain Shukla International Space Station da numitara marini gi mission da leirubani mahakna International Space Station da chaluba ahanba Bharat achaw oiri amasung English singa machamapan maripu marigi matungda Wing Commander Rakesh Sharma gi tungda Space Station da chaluba anisuwa Bharat ki astronaut oiri Group Captain Shukla na mahagi khongchat manungda India Specific Experiment Taret Pangthokhi Rashtrapati Draupadi Murmu gi numinini gi Orissa khongchat ngasitegi ahoragani Srimati Murmu na ngasi numidang waram Biju Patnaik International Airport ta thungani mafam adutegi mahakna All India Institute of Medical Sciences Aims Bhubaneswar gi manga supa convocation tauramda yauna bagi damak chatkani
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤꯅ ꯑꯦꯝꯁ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯒꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯀꯟꯚꯣꯀꯦꯁꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 38ꯗ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ 492ꯗꯅ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯎꯔꯤꯁꯥꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯍꯔꯤꯕꯥꯕꯨ ꯀꯝꯐꯥꯄꯥꯇꯤ ꯃꯨꯈ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯍꯟ ꯆꯔꯟ ꯃꯥꯟझꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯔꯥꯚꯦꯟꯁꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ 19 ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯣꯀꯦꯁꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯇꯛꯇ ꯒꯔꯜꯁ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ 3 ꯁꯥꯅꯕ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯎꯍꯟꯒꯅꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯁ ꯖयशंकरꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯤꯌꯥꯟꯖꯤꯟ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯪꯍꯥꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯦꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ SCO ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ श्री जयशंकरꯅ ꯉꯁꯤ ꯕꯩꯖꯤꯡꯗ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯎꯄꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯍꯥꯟꯖꯦꯡꯒ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯤ ꯖꯤꯟꯄꯤꯡꯅ ꯀꯖꯥꯟꯗ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯩꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ केंद्रना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरीसिंगदा क्वालिटी हंथबा हार योनबसिंगी मथक्ता खुदक्तगी मतिक चाबा थबक लौखटनबा खंगनख्रे मजिही मतांगदा केंद्रगी एग्रीकल्चर अमसुंग फार्मर्स वेलफेयर मंत्री शिवराज सिंह चौहानना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरीसिंगी मुख्यमंत्री सिंगदा अयिबा चेरोल पिदुना खंगनख्रे अयिबा चेरोल पिखिबा सि मरुओइना सासिनबा हार योनबा सरकारना हंथबा ममलदा फंगहनबा हारसिंग ब्लैक मार्केट थादोकबा अमसुंग आइन यादबा मौंगदा हार योनथोक पंजिन तौबा थिंगनबगी पांदमदा लौखलकबा खोंथांगनी मंत्रीना हाई लौ सिंगुबना लेबाक असिगी सेल थुंगी लमदा यांगलेन सरू ओइबा मरमना लौमी सिगी सेंथोक मतिक चाना लेहनबैदमक अफबा मखलगी हारसिंग चानबा ममलदा मतम चाना फंगनबा हाइबसी तंगाई फदे ngakshel मंत्री राजनाथ सिंहना हाइरी ऑपरेशन सिंदूर जाथरिंगै मनुंगदा ब्रह्मोस मिसाइलना थोइदोक एंदोंग अमथौ पांगथोककी ऑपरेशन असिगी मतुंगदा मपाल लेबाक सिंगदा ब्रह्मोस मिसाइल पामनबगी चांग हेंगलकली लखनऊ की नुमिन इनिगी खोंचत मनुंग जना ngarang नेशनल पीजी कॉलेज दा उत्तर प्रदेश की हानगी मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की मितम हांगदोकलदुना मंत्रीना हाई तोंगान तोंगान बा मपाल लेबाक 13 ब्रह्मोस मिसाइल असि पिनबा हाइरकली अमसुंग मिसाइल सिंग असि लखनऊ दगी थाखिगनी मसिना राज्य असिदा थबक तौबा मिगी मसिंगसु हेंगत अनबंग अंगनी मंत्रीना हाई उत्तर प्रदेश राज्य असि लेबाक असिगी राजनीति की खोंचता अचौबा थौदांग लौरिबा राज्य अमनी पैसेंजर सिंगी हेना साफनबगीदमक ट्रेन की दबा खुदिंगमक्ता सीसीटीवी कैमरा हापनबा रेलवेजना वारेप लौख्रबतुंगदा केंद्र की रेलवेज मंत्री अश्विनी वैष्णव अमसुंग रेलवेज की राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिटूना हिरम असिगा मरी लेनन पाइखलिबा थबकसिंग यंगसिनबा हौख्रे कैमरा सिंग असिगी मतेंगना अरानबा तौबा मियोय सिंग लाइन फागतपा ngamgani पैसेंजर सिंगी अरोन थुपंगजनबा कैमरा सिंग असि दबा सिंगी मनुंगदा मियामना चतोक चसिन तौनबा थोंग मपादा हापकनी हाइरी पाउ असिना हाई ट्रेन की दबा खुदिंगदा डोम टाइप सीसीटीवी कैमरा मरी अमसुंग लोकोमोटिव अमममदा कैमरा 3 लेगनी अफबा मखल की कैमरा हापतुना ट्रेन सिंगदा पुंगदा किलोमीटर 100 की चांगदा यांगना थौबा अमसुंग मै यामना nganदबा मफम सिंगदसु मयेक सेंगबा फुटेज उबा फंगहनगदबनी हाइना मंत्रीना रेलवे ऑफिशियल सिंगदा खंगहनखी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमोहन्ना राज्य असिदा नोंगमदा चंगद्रबा याद्रबा पोलमसिंग पुबा गारी चामा सिक्योरिटी की अकनबा ngakselga loinana इम्फाल तमना पुसिलखरे लाकलिबा नुमिन इनी असिदा राज्य असिगी चिंग अमसुंग तंपाकी जिला सिंगदा नोंग चुरबा याई हाइना इंडिया मेट्रोलॉजिकल इम्फाल सेंटरना हाइरी भारत की एस्ट्रोनॉट कैप्टन सुभांशु शुक्ला अमसुंग अतोपा क्रू मेंबर अहुम यावबा एक्सोम 4 मिशन की पृथ्वीदा हलकबगी खोंचत ngasiदगी हौरगनी अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नंगसी एम्स भुवनेश्वर की मंगासुब कन्वोकेशन सरुक यादुना महैरोई 38 गोल्ड मेडल खुसिनबा अमसुंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल 492 डिग्री खुसिनगनी पाउलुजरे।